دما خوش ببینرین هجا ایرو بازده چلا 2024 روژان جی روژا دوشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری باکش اما جوار پیشکش بکن لی دست که چند سرموچه این با ارتش ترکیه قرکر به بالافران اتوبان حتی نها ایرشی بیتری هفته جهی کریه لجبر ایرشان جی 2 میلیون کس بی الکتریک مانه ریوبریا خواسریا دموکراتیک بیلانچوی ایرشین لسر هرمی راگاند او گوت و وینا گل ایرشان فاشیستان تیک ببه. گلی باکور و روشلات سوریه لدیجی ایرشان به هرسک مزنداکتن قادان او پیامین بلند کرنا برخوادانی دان. گریلان لمتنه 12 داگرکر جزا کرن 8 جبریندار بون گریلا تیوی جی دیمن چالاکیا کو 36 داگرکر هاتبون کشتن پاروکر بدی بینرین هجا افنو تجید نهاده من همی برفرهیا بلتنا خویا دانی ساعت 7 جوار پیشکش بکن و چما یکمین شی تکل داریم ایرشین قرکریا داگرکریا دولت ترکیه یکو ج ساعت سحاری و جاری کردن هم لکانتونا جزری او هم ج لیافرات ایرشین داگرکریا دولت ترکیه هبون جبروان ایرشان حتی نها بیتری هزار گونت به الکتریک مانه دولت ترکیه قرکر آواهی کل طاقه سیناء آواهی کل طاقه آلیان مالکه لنابراست قامش دو لنیزی چرخریا سونی او سوکا ناوندی بوما باران کرد هر وها ناوند آسایشیا باجار جهات بوما باران کردن لتر بسپیه بیرین گازی او پترول استاسیونا اودیا پترول او استاسیونا الکتریکی یا نافچی هات بمباردمان کردن ناوندی الکتریکی او پترول ین رمیلان جی هاتم بمباردمان کردن ارتش ترکیه قرکر دپوین چاکساز کرنا بیرین پترول او استاسیونا الکتریکی یا باجورک جی بوما باران کرد لدیری که داگرکران بندا هیزن آسایش یالنزی گند شرک و گند گربلات یه بمبا باران کرن ده انجام بمبا بارانی ده ستاسیون آوی ی نافچیا عمودی تربسپیه دیریک و سه ستاسیون آویین لقامشتا راباستیان و اف جی آف سر باجار قلبویه لدربیسیه جی هولک داواتان حتی بمبا باران کرن و هفت دین زرگانی جی هاتن تو باران کرن داگرکریا ترک جسیزده چلی و ایرشین خوین لدیجی هرمین باکور و روشتات سوریه زیده دیکن دی ایرشان ده ناوندین خدمت گزاری تندرستی سیویل و پترول هاتن بمباردمان کرن. بله بینرین هجا اف چهار روشن ایرشین قرکریان داگرکریا دولت ترکیه لسر هرمی پیکن و د جی حتی ساعتین سحری بقاسی هفتی و سیجه مجالی دولت ترکیه قرکر و ببون آرمانجا ایرشان د وان ایرشین قرکریان داگرکریا دولت ترکیه دجیم شش ولاتی بریندار بون ریوبریا خواسریا دموکراتیک به داخلینی کی بلانچوا ایرشین قرکریان داگرکریا دولت ترکیه حتی ساعتین دانی نیورو برای گشتره پار وکر هر وها د داخلینی خود جی ریوبریا خواسر راگاند کو و برخوادانیا گلین لحرم ایرشین داگرکریا دولت ترکیه پوج بکه الى الرأي العام ریوبریا خوستریا دموکراتیک هرما باکور ولات سوریه لپیش ناوند خویل رقای جوینک چاپمنی دارخست ولا تأخذ بعين الاعتبار أية أعراف وقوانين د داخوانی ده هفسروکاتیا مجلس ریوبر و هفسروکن دستان آماده بون د داخوانی ده ایرشین دومدار یم سالن کو دولت ترک آقر کل سر هرمی پیک دینه حتی بیرخستن و حتی گوتن جی چند سالان و دولت ترک آداگر کر شر قرکرن الدجی هرمین مدمشینه گلک جاران سوجین شر و ین دجی مروواهی الدجی گلی مکرنه دولت ترک لگوری سیاست که دجمنانه الدجی گلی مه و بارمانجا ویران کرنا هرمی و جبو کو شرلی دوام بکه ایرشتکه إدراك مخاطر هذه الهجمات التي تشن على مناطقنا ریوبریا خوستر دیار کرد که جدوانزه چلی حتی سبها 15 چلی
هفته و سه ایرش لسر هرمی پیکاتنه لگوری ریوبیرا گشتیا پترول و سوتمنی بالافرین ارتشا ترک آداگرکر 7 جاران ایرش بسر ستاسیونا پترول و دوان ایرشانده 5 بمب باران کر لگوری نویسیگه انرژی ارتشا ترک آداگرکر 7 جاران ناوندن انرژی بمب باران کریه دیرشین سر ناوندا انرژی یا کوبانه عین عیسا آموده تربسپی قامشلو و دربیسیه ده ناوچه و باجاری دناوه ده الکتریک لسر نیزی 1000 گوندی قطبویه لگوری داخوانین دسته هندورین ارتشا ترک آداگ کر 5 نقطه کنترولین آسایش لجزیر و عین عیسای بمب باران کر حتى تاريخ إعداد هذا البيان ارتشا ترک آداگر کر ده 48 ساعتین بوری ده 45 آواهین خدمتگزاری و مالین ولاتیان بمب باران کرن لگوری داخوانین دسته تندرستی انجام ایرشین سر هرمی ده 6 ولاتی بریندار بون جوان دو دل آموده چارجیل دربیسیه بأن يستمروا في إبداء مواقفهم ریبریجش بو تک بنا آرمانجا ایرشین سر هرمی بانگا برخودان الهرکسی کر برای بینرین هجا هر تکلداری روشاد داوی و آگهین داویش بکو ام با بینرین هجا را پار ببتین یکسر میبری خوابدن قامش دو ام لقامش دو جین و چگانم جودی علی لپیشیامه جودی دماتا خوش به دماتا خوش به بله جودی ساعتين سحاري فانغواف تشار وشن شخوي ريشين قركريان داير كريا دولتا تركيا هبون دي ساعتين سحاري فجارة كدن دسري دا قام بشتو ونافچين وي دناف ده ريشين دجوار ين قركريا داير كريا دولتا تركيا هيا برياكو ام دربازي روشا گشتي ببن ها ديوان كيليان ده گلوم لناوا قام بشتو روشا كي بچاوي هيا استخوازم وي كشتا برزبكم او پشت رجيم روشا نها ام دبجين اف قطبويا الكتريك قطبويا روشا لكانتونا جزري بچاويا بله سردار دمتا خوش به دانزده چلایه حتانی ایرو کو 15 چلایه افروج چارانه یریشن داگر کریا دولت ترک لسر هرمه جخوا ایرو زیادتر بطیبت کانتون باشه رقمش له هات هدف گرت دو جران هاتا بمباران کرن و انجام دا زراره که مزن هم لستاسیون بخوابو دن هندر استاسیون دا دو ترانسن مزنین کهربای آگر پیکتن و زرارن مزن گهشتن و اب دو جران هاتا بمباران کرن دی سال آلیه پشتی نیورو ساعتین پشتی نیورو ساعت در دورا یک و 20 دقیقه انوان دران لآلیه ساعت کوپه هر و حال آلیه علایه کل روشلات مدا لچرخره توني المالك ولاتيان كات افا ايريشن دولتا تركين كو ايرو لقامش لو دس بكرن بتايبت نافندا هيزن اولكاريا هندرين سي جاران هاتا بومبا باركرن يا بتجي چرخره سينا انكو بشاسازيه يا نيزكي چرخره عفرينه او در هاتا بومبا باركرن شخو يعني ام في بيجن بهتر ام لسر روشا كهرباء آول هانتونا قامش لانگو هریما جزیره بکشتی ببیجن هوا کاوجی دیبنن طاریه تنه اف شوقن کو خویا دکن ین خودین دکانن کوش خورا جناتورین بچ تمامی که بزار بازار قامش لقبیه كهربائية هاتا بومبا بارانكن انجام ويا باندورك لستاسيون افيج هاتن كرن بتايبت ستاسيون افيا عويجا كل كورنيشة وستاسيون جقجق وجيرات بيجن شخو افا جقجق نايا فخوان ليش بركو او ستاسيون جقجق بيجن او يا افا قد فخوري بنعرف دنا دا انجام دا او ستاسيون عويجا يا الكورنيش وستاسيون جقجق جي خدمات دا كاتنا نهار تاني باجار قامش لون للسار ستاسيون اهلية ستاسيون سريحة شتي يعني تقامش لو أبدان ستاسيون خدمات دا باجار قامش لون لجلك دا برامجي أفهاتي قد كرن بفي أويا يعني شانس دا نافندن انرژی هاتن بومبا باران کرن بتایبت بومبا باران کرن قامش لو الحزام باكوري قامش لو دكابا سي جاران هات بومبا باران کرن ديسا كو امدنا طاب بيجن التربس بي ستاسيون هات بومبا باران کرن هر حال الدربسيه العمودي حموج ستاسيون الكهرباء بون انجام ويا كده نهار كهرباء بجشتي هريم الجزيره تونه قطب
جسدي حفتم دكارم بيجين لسر كانتونا جزء ويا ده انجام ده روها حضر الدسود سي جنجي بكهرباء نظر مثلا الفئه العاليه كهرباء العالم يدير جي اف ستاسيون جي بابون افجي كادنا ستاسيون الكهرباء ستاسيون كهرباء وغاز وبترول بيك هاتن دنا فوانتا شانزده جي بطيبت ين جهين ستاسيون الكتريكي بون وكما قلت سردان هاشقا لقام مشلو دي ستاسيون سركيين آفيج خدمات دركتنا زباره بكم ستاسيون عويجا وستاسيون جق وما قلت بينجي بيرين وهنا اف ستاسيون دا انجاما إيشا لدجي ستاسيون كهرباء دانها جي خدمات دركت ينها تاني خلقين قامشلو للسر ستاسيون هليلينا كو جسدي حيشتي آفيد دا كانتونه وقالك تخان جنها آف قطبية يعني أب دروجن آف نايا ونهار بقشتيج القامش وكان ها ونجي من تاريتيك لباش ما خويادك اف تاريتيج دا انجام ايريشن دولة ترك دا دركت يا ولادي ساجيت خازم بالا بكشن ايريشن كل آلية بس بي وديرك يجي ایریشن 23 قانون 2023 ده هات بمب باران کردن دو ایریشن به جاره ده زیاده تر هات بمب باران کردن استاسیون ها ده کل روجهات بازار تربسبی 10 کیلومتر کفه کل روز انا میلیون پترول کو خام ده جده ايواري بحطاني كيلين عسر جي اف ستاسيون هر دنا برا كيلي وكيليان دا دهاتا بومبا بارانكرن لاليه دربسي تربس جي بو ارمانجا ايريشا جي للرميلان بتايبت جهيكو بيشا سازيا جهيكي بيشا سازيا يمبرين بترولي ينزفين بترولي بو او دفرشت شرانها بله جودی گر تو دنگی مدرسی ایواری با حیا ها بدهان جراته تو بارانگرن زراره کمزن گیهان دیا خو یعنی بگشت ایریشن کو ایرو چه بونا وی آواینا لگوری دا خویانی کوره و خو سر دا دنوا 42 ساعتان 48 ساعتان دا هفته و سه ایریش پیک هاتنه لی اف ایریش پشتی دا خویانی را بریا خو سر هینا زیاده تر جیبون دانه و خويا كرنكو وزحمة برمزن خلقنا أفجي دانينكو مدانجي بطيبت لغوري دستيا أنجي يا كانتونا جزيرة هروها ريفا بيا آفيا كانتون مشوية انجم يريش بخاطر ين لسر ستاسيون الكهربائيه بطيبه جد مثلا زفستان تكونها بي دي في خلكي زيادتر بمازوت هي بالكهربائيه هي اف ايريش لدجي فان ستاسيونات بيتن بيجشتي ذكرن اغاهين الكهربائيه وافيدا بفيرنجي جوار بارفا بله جودي علي نشغانا مش باشاري قامشتو روشا داوي هم يا باشاري قامشت او هاجي تکلدار ایریشن قرکیان داگیرکریا دولت ترکیه کو انجام پیرج بخار آنی به ما بینرین هجار جی پار وکر جبو بجداربونات گلک سپاس جودی مدخواست سینا جی ام آگاهی وار بگیرن لی یک پرزریکن تکنیکی او هم جی جبو روشا اولکاری من خواستم هنای کردن جل و درشتر بکن لالی کردن بینرین هجان و چین مدام به آوای که تیرو تجی قلاوی کمی بکن جواره چاکم داگیرکریا دولت ترکیه دنوان چهار روزانده لحرمی انجام که ایریشا قرکر یا بچه آوای بخار آنیه کم ددما کو ایریشن قرکریان داگیرکریا دولت ترکیه سر حرمی پکتین ده وکن ها نوچگانم جودی علی لنوا باشری قامش لو راگاندی لساعات سحر حتی نها آنگام بشین دنوان چهار روزانده نوچگانی مل قادرن کلی بکلی جهه کو ایریشن قرکریان داگیرکریا دولت ترکیه لهنم بلگه دکن ایروشه ساعات سحر حتی کم ام بجن ما افنوچین خو آماده دکرن کو وجاری نوچگانا ما راپرین علی و حوالی می قمروان بسام خلف هما بجه لحموجهن کو ارتشا ترکیه قرکر لکانتونا جزیر ایریشوان پیک آنیده یک بیک چون سردان کرن بلگه کرن او برفرهیا وی جی حوالا ما راپرین علی رادکینه شوا 14 دولتا ترکا داگرکر بری بلافرین خوین داگرکریه دایور
ستاسيون غازي سويدية سي ترانسين كهرباء ونافندا طفلايا صافي كرنا صوتا مني لكوچرات ديريكي كدن آرمانجا داگر كران. تافي بمباران لسر ستاسيون السويدية يا غاز وكهرباء أفدا فرجي ستاسيون صافي كرنا صوتا مني يا طفلة يا غريداي سويدية جهاتية بمباران كرن شفا چو چارده چلا داگر كريا ترك اف مصفايا بده جاران ببلافرين شر بمباران کرد. ده انجام وی بمبارانه ده نها جهینا دیمن خویایا مليونكو 1020 لترا صوتمانيا خام درجه لاليه كدنجي اف خزانن ده دیمن ده خویانا 16 مصفاين صافي كرنا صوتمانينا بالتمامي هاتنا رو خاندن هر وكي جي بدهان خزان مازوت بنزين وغازي جي هاتنا رو خاندن. اف دفرجي بندي كنترولي لجند الشرك ادريكيا. بريافي بچن كيليان بندي كنترولي جند الشرك 3 كيلومتر باشور روجلاتي نافچه ديريكي هاتيا بمباران كرن دي من دجي خويايا زرانن كول بي في بمباراني هاتنا هشتن ديارن اف بندي كنترولي روجلاتي درگها سيمالكايا بندكي استراتيجيكا لسيرفيريا بفي إريشا هاني راجي دنافا دروجان دا داگر كريا ترك لهرمي 6 بندن كنترولي هزن اصيشي بمباران كرنا. دناوا روجه دجي گنده گربلات کو 33 کیلومتر دکاوا باشور روجلاتی دیریکی جی هات بمبا باران کرن. لرمیلان جی آستا ایریشن قرکرین داگر کریا دولتا ترک جی هات بلگه کرن. افزوی رمیلانی گریدای باجیرا بریوی بچن کلیان جاردن هاتا بمبا باران کرن. دناوا ده دقیقه 4 جاران اف دفر هاتی بمبا باران کرن. دبویا چاکسازی زویه نفته و ستاسیونا کهربای 6 جاران هاتن بمبا باران کرن. ده انجام ده 7 کارکر بریندار بون. ستاسیونا الکتریکی یا لتربسپیه جی 2 جاران جالی بلافران و هات بمبا باران کرن. جبر ایریشان زیانه کمازن دید. لهم وقتی وان ایریشان ستاسیونا عوده و گره پره دیسا بون آرمانجا داگر کران. بگشتی دناوا 48 ساعتان ده 5 ستاسیون پترولی و 7 ستاسیون کهربای هاتن بمبا باران کرن. دنجاما ویه که ده 9,232 گوند نها بی کهربانه. بلیل ما قلت لكانتونا جزري إيريش هيك قركريا برفرها ضاجر كريا دولة تركيا هي لآلية فراتي همان إيريش هي لحرب آلية جزري من هذا دوام بكين بريا كام درباز آلية فراتي بمكو يك جم ناوند دنيا كو هري زده بو أرمانج إيريشن قركريا ضاجر كريا دولة تركيا وجم ناوندا إلكتريكي يا لباجار دربيسي بكو إلكتريك هم دا دربيسي و هم جدا گوندين دربيسي بو أرمانجا إيريشن قركريا ضاجر كريا دولة تركيا و جارين و چگاني محمد بادني هم سردانا ورکر و دما سردان دجی هزین لشکرین روسی جین کو دهاتن ور راستی برتکن خلق دربیسی هاتن او آگهیم برفره جی محمد رادیکینا ایروژی بلافرین داگر کریا ترکیه سه جاران ناوند و گندوارین باجار دربیسی بمبا باران کر بلافرا ده ساعتین سبه ده 2 جاران لستاسیونا کهربی یا باجار دا ده انجام ده ستاسیون جی خدمت درکت و کهربا بگشتی لسر باجار و گندوارین دربیسی قطبو افجی سربازین هزین روسیای نه کو پشتی و توبارانه سردانا باجار دربیسی کرنا لی راستی برتکن خلکی هاتن نشتجهن باجار دربیسی لهم بریوان برتک نشاندان وکوند دیمنان دبینن سردانان ناوندا کاربه یا باجار دربیسی کرنه کو ایرو سه جاران جالی بلافرن دولتا ترک هاتیه هدف گرتن هر وها افسروک ناوندا الکتریکی یا باجار دربیسی جوان احمد جی لسر زیانین پیک هاتنه جمر آخوی شخوا اف ستاسيون جدي ترانسي سركه بيكتين ترانسا يكمين يا ديمين شخوا ايرو سبهت ساعات نهس بهت ريش بيك هات هناك تيمي ما هاتن خصن اغري بمرينن ناف براوي 10 دقيقه درباز بو ارشاد دوا بيك هات شخوا حردو ترانس انا خدمت دور كتنه
اینها کار میشه باجاری دربسیه و زیاده 205 گون به کهربانه. هێزên Rûsyayê piştî serdana navenda elektrîkê berê xwedan navenda Temûnê. Ev navend doh ji aliyê belafirên dagirkeriya Tirkiyeyê ve hatibû bombebaran kirin. Li cihê bûyerê jî welatiyan bertek nîşanî xemsariya hêzên Rûsyayê ya li ser êrişan da. سفير دخل جي دكتوراه دخل جي مدنيه دخل هون دوله الروس ضمانش امن واستقرار بر كحتى هوا تشكريه ام برسك ملت شو ورد بيجن حتى هوا تشكريه هون محور الامن واستقرار منطقه روجافاي اگر هون كار تشكي بكن كارو خباتي والفرشيه برسا ملت از منافي ملت انا تشتغل ملت ايروس شان رو كتي هيجانك يعني تخازن نحيا عبوري ليخ كهرباء النبا افت النبا ارفان النبا ما يبكي ويبكي وقصدي كتنجي أربان وكتي أشياء ومعاملة ومصانع ومستشفيات هذه. بالهري ريشن لسر كانتونا جزري ينكو بيك خاطرنا لكانتونا فرات جي هما روش جيفي نزيده باش ريش بركم يك جهن دنيا ينكو هري زيده ريشن كركر بيكتين لسر كانتونا فراتي اوجبوفيه كيمي بري خبدن باشاري كوباني او كوباني جي فيجاري نوچغاني ما محمد مصطفى بمرا آماده محمد شوات خوش به شافوش بوتا وحمود هما شافانا جي سر بلي محمد نها تكلدري روشا لكانتونا جزري او إيريشين قركري ينكو دايركريا دولتا تركيا هما بجن جي ساعات صحاري او انجامن وينكو اف إيريشين 4 روشن دوام دكما بريا هم نوچغاني خو او هم جي بريا نوچين هيما ببينارين خورا بار وكر جرول روشا لكانتونا فراتي بچ اويش بركم د ساعات بربي وارده جاركدن ارتشا دايركريا دولتا ترك و جاري گوندن لاليه روش اوي كوباني كربون ارمانچ اگهين داويين لگلته برای سر در جارک دن دم و خوش بش خو از جیری شهری داوید دست پی بکم گو جارک دن دولت ترک آد اگر کر ایریشین خال سر کانتون فرات نوکرن گو اوجی ل گندوارن روجاوی بازار کوبانی گو هاتن تو باران کرن به تجواری دورن گو هاتن تو باران کرن جی گندوارن گو هاتن تو باران کرن شغلرا جورین هروها گند احمد منیر هروها گند زور مغاره گو افجی بخا لسر سینور ناوری باکور کردستان و هرم باکور جلاتی سوری دکمن سروی خطا سینور دکمن گو رجای کی مازن یشینین رسن ای و گنداوان دا جیان دکن ل مجارا گنداوارن هانه گو لسر سینور ناوری هرم باکور جلاتی سوری باکور کردستان دا دکمن نه تنه دوان بیشن ایریشن تو باران داشخا جه روجاوی بازار کوبانی جه چه فرات حتی بیشن روجلاتی بازار کوبانی حیا گریسپیا داگرکری بسدان گند لسر خطا سینور دکمن ده حالی حاضر داجی گندین هانه گندواران دا جیان کن هر تمیل راستی ایریشن بوی آوای تیم طایبت دم چاندنی گو زوین وان گو تام لبر سینور برحتی نکارن در باس ناو وان زوین خواببن دم جودکار در باس ناو زویان دبل راستی گلین ای ارتش ترک آداگر کرتن کو زحمتی کی مازن دکشن کو زوین خو بچن تاوی گوته ناسکرن شینین هرم دبار خال سر چاندنی یه هریزده سر چاندنی دکن اف آستانگین مازن جبو بیشن شینین وان گندان کو بکارم جیان خو گندواری به راحتی جیان بکن و دبار خو چاندنی بیش زوین خو بچینن اف روشی نج تنه جنهاده دست بک ایریشن داگرگر دولت ترک سر هرم اف روش دوام دکش خو اف ایریشن گو ایرو بک هاتنه جی د امبج بردامی گو ایریشن دوه چه بونه لسر کانتون افراد گوناوندن خدمت گزاری هاتنه آرمانج گرتن استاسیون کهرباء دبوین گنم هم لکوبانی هم جل نافچه عن عیسی شخوا نها د انجام هر دو آرمانج گرتن هر دو استاسیون کهرباء جزرار مزن گیش نهرم گو هم بازار کوبانی هم جل نافچه عن عیسی و گندوارن گری دایوان کو نزی 66 گند د تاریتی دامنش خانه وکی دیدمان داج خویات کل پشمه امل کولان بازار کوبانی نه تاریتیک نها تجیان کردن کو خلکن وان 66 گندان و بازار کوبانی نامچه عن عیسی د تاریتی دا مانه ادغازم بال بکشنم سر و مجاریج کو تفگرن بالافرن به مروف به نافبر دوام دکن حتی و کلیجی
تفگر بالافرین به مروف دوام کن سر باجار کوبانی لسر گندوارن همیه روجلات باجار کوبانی همجیه روجاوی کوبانی هروها لسر نافچه عن عیسی و لسر خطر انفور گوگلک جاران او گندوارن هان سر خطا انفورج کردن بگرانی تنه بیشن آرماج گرتن محمد راستیجی آرماج نوین دیار بود غازن محمد گردن که مدویس از قاضیه که جت پرت من هاتو بیشیم حتی دوان کلیان داشت خواست ساعتين سحری مگود حتی بر بیواری و ایریشن دایرکری دوام بون حتی گوندن روش آوای کوبانی به دشواری دابون بر توپان ل دوان کلیان داشتیم تو بیشی بالافرین کشفین دایرکری دولت ترکیه بالافرین برمروف لسر کوبانی لسر هریمان فرات دیگرن تشتا کاس نات خوازم پرس بکیم او دوان کلیان ده آنگوان بیشین دما ایریشن قرکر پیک دهاتن ده روشا سیویلان بچه آوای بون حال نوا باشار تفگره که بچه آوای هیم نه اتمسفر نوا کوبانی چی است خوازم وی که تشبینه ری مره راگهینی بله سردارش خواه آرماج وان ایریشان کو ولاتین وان دوران استانگ بکن بیشن کوشبر بکن تکن زور و زحمتیه که لراستی تشته گل سر عرده خویاد که و روشا ملت یا گو خویاد که لهمبری وان ایریشان خادی هیزه کن کو بر خود دن طیبت ایرو مشک جی لکوبانی هبو لهمبری وان ایریشان هلوستا گل گوتنا هری بالکش کو دگوتن برا ام دشورشیه دا ببینم طیبت پشتی آرماج گرتن استاسیون کهربایی گم بحث کرنا کوبانی گندوار داریتی دانه یعنی دبی برا ام دشورشیه دا ببینم جهن سوتمنی دکن آرماج برا ام گوزبستان برا ام سرمایه دا ببینم ل تجاری ام لهمبری وان ایریشان سری ناتاونی تجاری ام ناهلن پلان دولت ترک آداگر کرد هرم مدا پیکورن ام حرتمی لهمبر وان ایریشان برخوا بدن طیبت دم گو ایریش چه دبنجی یعنی لبو تفگرن ولاتیان پلاسی دم جهک ده آرماج گرتن جیک نواندن خدمت وزاریتن آرماج گرتن ولاتین هرمج یکسر برای خوددن وان دوران گو بکاربن آلیکاریه که پیشکش بکن هم به تیم تندرستی را هم به تیم آگر کوژی را هر کس برای خودده وان دوران طیبت ایروژی اتمسفر بازار کوبانی کو لبو تفگری که باش ناو بازار ده و هر کس برای خودده لسر کار خواه هر کس کار خواه بکتینه یعنی باندوره کی وقت غاستن بیشن گل خلکن و هرمه وره کرن او باندور نهاتیه کرن ولاتی دور دا بیشن کار خواه دوام کن و الهمبری و ایریشانجی لداد کون قادان. بله محمد مصطفی نوچگانی ماج کوبانی روشا داویه لباشری کوبانی به بینری مره پار و که محمد بوم بجدار بونات ام گلیکس فاسیت دیکن او دبیجین جبر ایریشن قرکرین هوانین دایرکری دولت ترکیه جی هاش خوابن لقا مقاتبن بله اف روشا الكوباني ببنرين هجالي اف ايريشن دايركريا دولتا تركيا ينسر هرم جبوت بيتين برسوا في برسيجي جاري كدن باواكي هري زلال جيجري هفسروكاتيا مجلس جلان اباكور او روشلات سوريا حسن كوچر باواكي زلال انيزمان او برسوا برسن نوچغاني مدان او گوت جبو کوچبرکرن جبو واراکرن گوهرتنا دموگرافیا لهرمی دايركريا دولتا تركيا فان ايريشان لسر هرم بيكتين اللي لهمبري فيه كيجي هروها حسن كوچر تقازي لسر فيه كيجي كرغوت جا ايريشن قركريان دايركريا دولتا تركيا ين لسر هرمي راست روسيا او كواليسيون نافنتوي بربرسيار مركزين كهربي مركزين غازي مركزين جيجري هفسروكاتيا مجلس ساري وبراري وبريا خسرا باكروشلات سوريا حسن كوچر تێکلداری ئێریشین دەوڵەتا ترکا داگرکەر نرخاندن کرد. حەسەن کوچەرە دیار کرد و ئارمانجا دەوڵەتا ترک ژڤان ئێریشان گوهارتنا دەموگرافیا هەرێمێ و کۆچبەرکردنا گەلە. ئیرەدا گەلێ منتیقێ بشکێنن تایبەت گەلێن کورد یەکود نهال خەتی سنردانە دخوازە وا تەهجیر بکە و تغییرە دیموغرافی پێش بێخن. هەدەفێ دەوڵەتە تورکیە بە ئێریشە ئەڤە ji ber ku çira yani تشتي جياني لسر قال قط كرن تي معناه خش ملطرت بيجي قالت تشفر بالشك تيوي معنى سياستك تايبت تي مشاندن نا هدف دولة تركيا قركرنا هركز بيزانه إبادة كرنا قركرنا قال منطقية إبادة كرنا كوچراني زمان شبوكو دولة تركيا طولا داعش راكا وبه لچتين وي بهن بقربان إيريشان بيكتينا وأفناجي وبهلك وخطري لسر أمنا منطقة شباب أو لكاريا منطقة أو لكاريا جهاني جي بدا شكرنا
جبركو أبو إيريشة وصا دوام بكن تيو معنا خدمة كي تنظيم داعش جنودا وين يهببه وجنودا خطري مازن ببه کوچر هلوستا گل بیرخست و گوته پیوسته هین زیدتر لدجیوان ایریشان گل هفگرتی و دناوا برخودانی دبنه. تبلیبینا گل جبو و مشن کو چیدمل هم بر دولت ترکی تبلیبینا کی خورته و گره که تبلیبین daha خورتر ببه کو عمل هم بر و ایریشا بکار البر خوابدن جبر کو ایریشی قرکرنینا یانتی قرب یا تلبر خوابده حسن کوچر دا خویا کرن کو دولتا ترکی هف پیمانا جواکی او پروژه نتوا دموکراتیک جبو خو خطر دبینه. پیمانا جواکی پیشخستن نظامت که دموکراتی باکر روجات سوری دا پیشخستن اوا خطری لسر خود بینش بر وی کیجی ایریش لسر وی پروژه دموکراتیک که خاطر ریوبریا خاطر ورتی راکه ریوبریا خاطر یا دموکراتیک ورتی راکه هدف وی دیترجی اوا يعني قال ما هذا خا باور بن قوات خا باور ب هذا خا جوهري باور بن عمل هم بر ويريشال بر خابدنا وتقوشين بكن جيگري هفسروكاتيا مجلس ساري وبراري وبريا خسرا باكروشلات سوريا حسن كوچر تقذكر كو سدم سركه كو دهله تركيا ايريشان بيك بينا بهلوستيا روسيا وكواليسيون ناف نتويا وهاجر إيرو دولة تركيا مجال جوي جيرا بابول إيريش اللي سر هر دريد كان سببه أساسي وهذا روسيا وتحالف دولي قتل كرنا مدنيا استكرا واضح استكرا وهذا ضاي أوجي بربرسيارن بلا خش بربرسياري نظر فنن بانغوازي مجبور ورجي هي هاجر يوصى دوام بك موقف جل وبيجوهراندن ويكبرنا مينا هاجر يوصى دوام بك حفصة داعش ويتشي به مسؤوليات يا تحالف دولي حتى نها إيرشين كو بيك هاتنا أنجامين ويا روشا داويا نافا باشرين كو إيرش تر بيك هاتنا ما بوابينرين هجارة بار بكر لأنها أمل هلوستا جلقو هدار بكين جبركم پشتیوان ایرشان همه بجه لسر استا حریما باکر و روشتات سوریه لحفت کانتونان گل قادم بونش بوه که نوچه که پر زیده هم بشین گلک چالاکی و مشهبون ما افدابشی دو بشان کرنه امی دست بکش کانتونا جزیره دست بکش برکو جدیره که بگیره حتی گرکله گرمیلان چلا خاطر بس پیا قامش دو عمودی و همه بشه لحمو باجار و نافتین کانتونا جزیره گل دشی داگرکری دولت ترکیه لقادمون و حلوست نشاندان با آوای که زرال هزین نامنتویره جو گوتن دوی ایدی قاد هوایی یا الحریم جو فرینا بالا فرین داگرکری دولت ترکیه را بگرتن. هلوستا گل دشی ایریشین داگرکریه زیده دبنه. لدرکی جبو شرمزار کرنا ایریشان مشک هات لدار خستنه. بصدان جبیک هاتی نافچه بشتاری مشیبون. لچلا غاجی خلق لقادان بون. لتربس بيجي مشهبو خلقين قامش لو يجي لتجيريشين ضاقر كريات سركي لقادان بونه اندام انسیاتیفا گل هاید ابراهیم بر خودانا شینیان لهمبری ایریشان سلاف کرو گوته هم وقتی بمب بارانا باجارین ما گلی مداد که و قادان و هفگرتنا خو نیشان داده و دبیجا حتی سرکفتنی دیل بر خوابده اف جی هرسا خلقی عاموده یا لدجی ایریشین قرکره لحظه که جی بدروش میاد وی قاضی هوایی هریمین ما بگرتن به صدان شینین کانتون مشیانه Spartacus,
مش لبيش وهي شردارية وجوهري ميتينجي لدربيسي جي خلقي باجير بهيرس بون ولاتين كوراستي دورية لشكرين روسيا هاتي بدنگی آوان آل سر ایریشان شرمزار کرن. بری ما گوت جبرکو چالکی پر زیاده بون ما اف چالکین خوشی وکه دنو چان آماده کرنا کم یک ل کانتونا جزیره روشا هر ساگر یا لدجی دایر کری بچاوی بو لالیه کردنشی هما ل کانتونا فراتی ل کانتونا منبجی ل تبقى ل شهبه او عفرین هر وحال حلبه و لجلک ناون دندنجیم به چالکین جور به جور ایشین قرکرین دایر کری دولت ترکیه هاتن شرمزار کردن او پیاماوی که هات داین و برخودان دوام بکه او و دست جخاک خوشی برندن. لکانتونا فرات جی هرسا گل جیا جزیره نکیمتر بو. اف در باجار کوبانیه. هفسروکی مجلس باجار کوبانه مصطفی ایتوگوت امج دولت ترک دبیجن چوا مچتین تک بر امی تجی تک ببن. خلکی کانتونا منبجی جی مشک دار خستن. دمشی ده حتی دیار کردن وینا گلی هرمی و به ایریشان تک نچه. به همان آرامجی خلکی شهبا و کوچبرین عفرینی جی مشیان. هفسروکا دسته پرورده و هندکاری زلوق رشید ایرشین دولت آتک شرمزار کرد و ها اخفی. لحل بیجیش بو شرمزار کردن ایرشان گل داکتن قدام. شینین حل بیدیار کردن تقه سرکفتن یاوانه و اوی دوش آخا خبر ندن. وأصدر بحقهن عدة أحكام وصلت إلى حكم الإعدام بحق واحدة. لکانتونا طبقه جی نویسگاهجن زنوبیا و سازین سفیلان لدجی ایریشان داخوانین جدادان. داخوانین ده حتی اشکره کردن که دولت ترک و نگیج آرمانجین خواه و ها حتی گوتن. حيث تجاوزت الضربات لأكثر من 44 موقعا. ام پروژه خواه گریداینه و تکوشنی ده حتی پیکانه آرمانجین خواه می دوام بکن. ام الرخیزین قصده برسوا داگرکران بدن. والتي تسعى من خلال هذه الهجمات الإرهابية. بهمان آرمانجی خلکی کانتون رقایجی داخوان یکدا. خلکین رقای دست نشان کردن که اوی هرمش قریجا ترور دولت ترک آداگر کرد و چتین وی رزگار بکن. بله یک جین که هر زده برسه که راستقینه لدجیوی ایریشا قرکریا داگرکریا دولت ترکیه یالسر خاکا کردستانی داده اوجی گریلین آزادیا کردستانی ین هپگه و یجاسرین لهرما پاراسنین مدیای در پلسر دربی لداگرکریا دولت ترکیه دخن هری داوی گریلان لمتینای چالاکین بباندور پیک آنین کو دنجما وان چالاکین کو پیک خاطین ده 12 لشکرین داگرکریا دولت ترکیه هاتن کشتن و 8 جی بریندار بون.
Navenda ragihandû çapemeniya HPG li ser çalakiyên gerîlayên HPG wê ji astarê daxuyaniyek weşand. Li gorî daxuyaniyê, 13 çileyl qada berxwedaniya gerê hekarî gerîlayan artêşa Tirkiya dagirkerdan. Di encamê de 12 leşker hatin cezakirin, gelek çeper jî hatin îmhakirin. HPG têkîldarî çalakiya gerîlayan ya li herêma Metînayê ev agahî parvekir. Baskê destpêkê bi bombeyên destan çekên ferdî û nîv otomatîk darkeran xistin û dagirkerek cezakirin. Baskê duyemîn ê çalakiyê jî li koma dagirkeran ya ji 15 kesan da 3 çeper rûxandin û 4 dagirker cezakirin. Bi rêbaza sekvaniyê û çekê nîv otomatîk jî 7 dagirker hatin cezakirin. Di encama derbên hêzên me de dagirker tirsiyan û hewdan birevin, hêzên melwandan û 8 dagirker birîndar bûn. Di encama çalakiyê de bi giştî 12 dagirker hatin cezakirin û 8 dagirker jî birîndar bûn. Her wiha xameliyeke mezin, 2 kon û 4 çeper jî hatin îmhakirin. HPG diyar kir ku çalakiyê de hevreyê wan jêhat ku Ruhê Fedayiyê Apojî tevlî çalakiyê bû şehîd bû. Hatta ragihandin û agahiyên berfireh yên li ser nasnameya gerîlayê şehîd wê pisre birêya giştirê were parvekirin. Li ser êrişên artêşa Tirk a dagirker jî ev agahî hate parvekirin. Çardê çiley herêma Xakurkê û Qendîlê bi giştî 5 caran bi balaferên şer hate bombebaran kirin. Her wiha herêmên Zap, Metîna Xakurkê jî bi topan hatin bombekirin. Gerilên Azadiya Kurdistanê di 22 kanûnê de vê carî li Xakurkê operasyonekî şoreşgerî pêk anî bûn di van operasyona de jî derbên xurt li dagirkeriya dewleta Tirkiye hatibûn xistin di encamê de gerîla çûbûn heta li ser cenazê hevde leşkerên dagirkeriya dewleta Tirkiye hem di çarakiyên li Xakurk û hem jî li Metînayê ji aliyê gerîlan ve pêk hatî de 36 dagirkeriyên dewleta Tirk leşkerên dewleta Tirkiya qirker hatibûn kuştin vê carê gerîla tîvê jî tevî wan şert û mercên zûr û zehmet gerîleyên HPG gerîleyên Kurdistanê çawa karine van çalakiyan ên bi bandor pêk bînin jî birya dîmen bi raya giştî re parvekir. Tevî şert û mercên dijwar ên zivistanê jî yekîneyên gerîla bi ser çeperên artêşa Tirk a dagirker de diçin. Ev dîmenê operasyona şoreşgeriya Xakurkê ku dawiya meha kanûnê a par hate darxistin. Di encama operasyona şoreşgerî de gerîlayên HPG wê ji astarê 36 dagirker ceza kiribûn. Di çalakiya ku ji gelek baskan ve hate kirin de dîmenê leşkerên hatin kuştin, çek û çeperan hate kişandin. Navenda ragihandû çapemeniya HPG beriya niha bi daxuyaniyekê ragihand bû ku 22 kanûnê bi navê yek ji fermandarên pêşeng ên gerîla Şehîd Ehmed Robar li Xakurkê operasyona şoreşgerî darxistin. Hatta ragihandin di vê operasyonê de 27 dagirker hatin cezakirin, gerîla çûn ser 17 cenazeyan û dest danîn ser gelek çek û cebilxaneyan. Gerilayê ku dest datine li ser çeka bîkisiya dagirkeran hemberî wan bikartîne.
المتین آیجی برنگی که کردنی چالاکی کاتبو کرن و نه داگرکر هاتبون جزا کرن. گریلا به سکن خود نشان داده که به تو آوای اوی رینادن داگرکریه و ایرشین قرکر این دیجی گل و به برسر نمینن. ام دروازی پینگاوا ج عبدالله اوجلان را آزادی ج پرزیریکا کرد را چارەسەری ببن که پینگاو ده جوتمه ده جروشا کوهاتیه راگهاندن و حتنها هر کود چه پشتوانیا جبوه زیدتر دبه خورتر دبه هری داوی مجلسا گلان و باوریان یا مزبوطامی جی به داخلینیه که پشتوانیا خواه یا جبوم وی پینگاوی راگهاند مجلسی به داخلینیه که هفبشت پشتگیری خواه جبه پینگاوی راگهاند مجلسی دیار کرد که آرمانچ و پروژه کو روناکبر آریبر اوجلان یا عبدالله اوجلان جبو آزادیا گلی کرد و براتیا گلانه جه 25 سالان و دیل هاتیه گرتن او لسر تجریده که گیران هاتیه فرس کرن رخمی کو لی اف بن پیکرن لدش قانون او پیمان ناو نتوینه به میلیونان پیک هاته او گل به فکر او فلسفه آریبر آپو باور دکن او جبو خواه وکه هیویه که دبینن مجلسا گلان و باوریان آباکور و روشلات سوریه سازی و کسیتین اولیه لسر بنگاها باوریا وان آب آزادیا مروف مافی گلان دجیانه ده راگهاند کو تولی بنگاوا ناونتوی یا جبو آزادیا ریبر آپود بند. داویه بانک در ریچخستنی ناونتوی اولی ریچخستنی مافی مروفان آ جهانی هاته کرن کو دستوردانان بکن او ریبر آپو سربز بردن. بله دنوا وان ایر شقر کرن هر بساگر لیل هرمی دل علی کدن جی خباتین جواکیین کو جالیم رببریا خسر و لهرمیتن دوام کرن هنا حوالی ما اف خباتین هنا جی وکن نوچه کد توران نوچین مین جواکی دا آماده کرنه املی تماشا بکن. Di 2005 yekîtiya star hat damezrandin. Yekîtiya star dikarî hebûn îrada û hêzaşnan li Rojavayê Kurdistanê derxîne holê û biparêze. Piştî çirûskan 19 tîrmihê yekîtiya star xwe berfireh kir û bû Kongra Stara Rojava Tsakû hemû pêkhatên di hundirê xwe de bihewîne. Bi vê bonegê Kongra Star a Kantûna Efrîn Şehbayê şahiyek li dar xiste. Şahî bi gerandina govendan bi tayî bû. Pêşengeha wêne û pirtûkên rêber Abdullah Öcalan li avahiya Meclisa Sivîl a Bajarokê Mensûra ya Kantûna Tebqa bi amadebûna nûnerên sazên sivîl, leşkerî û tevgerên jinan hat vekirin. Dawiyê endama Yekîtiya Jinên Ciwan Gulîzar Hesen Daxuyanî xwend. Di Daxuyaniyê de bal hat kişandin ser êrişên domdariyên dewleta Tirk a dagirkeriyên li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê û diyar kir ku dewleta Tirk sûcên şer dike û mafê mirovan bin pê dike. Li bajarê Minbicê agir bi dikanekê ket. Di encamê destê welatî birîndar bûn, du jiwan rewşa wan giran e. Li gorî ku bijîşkên nexweşxaneyê ragihandin rewşa Ala El Hemîdî û Hesen El Salih giran e. Hat diyar kirin ku sedema şewatê dema hewl di hat dayîn papora Gazê pêxin pêk hatiye. Li Kantûna Efrîn û Şehbayê Komîteya Tenduristî ya Kongra Star li navçeya Fafînê navendekî tenduristiyê bi navê Şehmîran vekir. Ev navend ji bo xizmeta tenduristiyê ya xelkên navçeyê hatiye avakirin. Navend ji du beşan pêk tê beşê yekemîn tenduristî û yê duyemîn jî bijîşka xwezayî ye. Di navendê de çareserkirina fîzîkî jî heye. Festîvala Mîtan li Şehbayê di roja xwe ya pêncemîn de dewam dike. Îro li ser dikê şanoya tîrêj hat pêşkêşkirin. Ev şano ji romana Deryê Reş ya nivîskar Merwan Berekat hatiye girtin. Derhêneriya vê şanoyê Mihyeddîn Arslan kiriye. بله بینرین هجام لبرتگیشین داویه بولتن آقای ساعت هفتان او دبیشین حتی جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر خوشیه ده هر شاد و بختار بن